kwemera ko nibura n'icyo cyizere kigira nuko erega yaba Vinaruza ari usohoka muri Real Madrid iri kuvuga ati niba atari miliyoni 30 nta kindi tuvugana ngenda sohoka ndajya bari bujye kuzima gusa buriya nanone arimo sinzi hana kanayibonye ariko yanditswe n'umuntu w'umwarabu Beni mu buryo bw'amashusho yagaragaza ukuntu Real Madrid yateguye Vinicius investment yamushyizemo. Site iyo nkuru igaragaza yuko Florentino Perez ngo yatanze ibitambo byinshi kugira ngo Vinicius akomere. Abari uwo tubona ubu ngo gatanze ibitambo byinshi ku rugero rwaho yimye Karim Benzema amasezerano ndi mwaka umwe. Aba ntago bari babizura kuko Benzema yifuje umwaka umwe. Ngo Perez arabona ko igihe kigeze ko ari cya Vinicius yima Benzema amasezerano y'umwaka. Umutoza witwa Alonso araza arakubagana arirukanwa kubera Vinicius. Bajya bagaragaza utuntu twinshi cyane Perez ngo yagiye atangamo nk'ibitambo kugira ngo Vinicius abe mu kintu gikomeye. Ngo bavugaga ngo Vinicius ari mu bakinnyi ba mbere Perez akunda cyane muri Real Madrid kurenza n'undi mukinnyi wari wese muhariye muri ya squad yose kwingana even ngo naba Mbappe baje Perez akunda uyu mukinnyi yitwa Vinicius buryo ngo mufata nk'umwana we kuri level yuko igicoboka cyose yagitanga. Ngo niyo bigeze ngo buryo buri motion ngo arazimugaragariza Vinicius uyu musaza witwa Perez. Bekavuga rero ati ikizashoboka cyose Perez azakora igishoboka cyose ngo niba cyanye muri nuza mu matora bamubajije ikintu cy'amasezerano yakavuga ngo hari abandi babishinzwe ni nko kwa kuntu udashaka kuvuga ku mwana wawe utaza no kuvuza ijambo ribi hatamaranga mutima tagana by'amaranga mutima kuri Perez ngo cyane ko aranarakaye icyo mu bakinnyi ngo akunda muri Real Madrid ntabwo ari Kylian Mbappe kuko abantu benshi babibona ko kwenda ari we first project bapobona yaranakuze buriya ngo umukinnyi wa Perez ni umuntu yitwa Vinicius Junior. Vini ubona ko n'ibindi byose ngiyo bije bya bindi ubona kwirukanka ku Ballon d'Or buriya bamaze kumwe mu Ballon d'Or Perez ngo akoze ikintu cyose cyashobokaga urumva nago ni inkuru zazandikwa nago dufite gihamya natwe turebe ibyo bakoze ibyo banditse ariko ngo Vinicius nako Perez akoze ikintu gishoboka cyose ngo abe the best ati nta kibazo mumwe imye Ballon d'Or ariko rikaba tumugira umukinnyi wa mbere ku isi mu buryo bwa the best kuko yegehe igena agaciro n'abandika n'abapfobya Ballon d'Or gakeya bagatanga ko the best arinze ko ari itangwa na FIFA. Ballon d'Or gasa n'iminimirije gitangwa n'itangazamakuru batari ko mukwiye guha agaciro ikintu cya FIFA. Perez ngo arwanye nambara kugira ngo Vinicius ataba the best uretse ko kigera nabikuye by the way nubwo nyine na Karubing katabura ko byanashoboka ko na best the best na Rodrigo ko itayitwara umuntu utwaye Ballon d'Or ariko ngo Perez yakoze campaign yo kugira ngo Vinicius ahita atwara the best kubera ko nyine yari ababaye cyane kugira ngo amube hafi. Rero ibintu byo ngo by'uyu musore twa Vinicius na Perez n'abandi no muri boarding ngo bigendera kure ko nagwaza umubano we kuko mufata nk'umwana yabyaye umusaza twa Vinicius umusaza twa Perez kuri Vinicius. Biraniyongeraho n'ukuntu ubona na critique zijya zimubaho zo hanze y'ikibuga uburyo yita interview na boss reba ngeje ubundi ya match ya Benfica biriya bihano bura ngo Perez wabisa yarwanye inkundura umusaza biriya bihano bya karakana Perez wahamagatika kana kantukiye umwana reba atakagira mu gihugu cya Espagne muri La Liga nk'igihugu nacyo nka shampiyona nayo ibamo racisme nyinshi cyane reba atake zose abafite ariko ukabona style equipe yo iracyamubona nk'umukinnyi urepresenta zimwe mu ndangagaciro za Real Madrid. Ni mari niza ko n'umukinnyi mwiza iyi ni zahabu rero ntabwo niyo mpamvu nge navugaga ngo byari bigoye kumva ko Perez ni nko gufata nk'iki nko gufata ubutunzi ufite mu mutungo wawe ukaba umuntu ngo akira ni ikintu kigoye nakizere gato katurutsemo kugira ngo Arsenal yizere ko yamutwa kuko tugiye ku isoko mu buryo buri financial nta Arsenal y'ikipe wavuga ko ifite ubushobozi faranga kuruta izindi equipe ziriho muri mupira muri projet sportif urabona ko yabimukeneye kuruta izindi ariko sintekereza ko amahitamo ya mbere Anterime Real Madrid icyo igupromisinga mu kibuga muri projet sportif muri image z'ibyo n'ubundi yashakaga n'izina brand Real Madrid no kumva ko uraje ku myaka 18 ukozemo amateko twemo Champions League uri mu bakinnyi bubashywe uri muri babiri bahembwa neza uracyafite icyo cyubahiro uracyafite icyo gikundiro cy'abafana uracyafite FIFA y'aba Madridista kumva ko equipe yakurekura gutyo muri situation ijyanye no kumvikana ku mafaranga
njye mbona ko Arsenal bayihaye nk'akizere gake ko kumva ko ari ibintu bishoboka, ariko amahitamo ya mbere Vinicius na Campbell yarabizi ko ari muri Real Madrid. muri Real Madrid ubwo ibisigaye ni uko asinya amasezerano agakomezanya na Real Madrid. Hanyuma akazi kandi kazaba gasigaye ni aka Jose Mourinho kuyipanga igatwara ibikombe. biri mu nshingano ze, bizaba biri mu nshingano z'umutoza. Umukinnyi ariko Jose Mourinho kwa n'abakinnyi beza byarabise, kandi Jose Mourinho ni umutoza w'ibikombe, sinibaza ko nawe nubwo rwose nyine guhitamo ko umukinnyi kuko wakuza kandi ugomba guhabwa agaciro. Jose Mourinho nk'umuntu ushaka gutwara ibikombe by'umwihariko kuko nawe ari muri navuga ko ari muri last dance niko bimeze rero coaching ye kuza ubisikana na Vinicius niyo buryo wabitwara byakitwa inkuru ko nabwo waje ubisikana n'umukinnyi mwiza. Nawe agatekereza akavuga ati byaba byiza nkoranye n'abakinnyi benshi beza babayeho barimo Vinicius kuko nayo nonanga n'umwe mu nikiragano gihari cyiza mu bakinnyi nonanga bahari bakomeye. Vinicius ari muri abo ngabo yabaye mu kiragano cya Cristiano Ronaldo aramutoza. Abakinnyi bandi beza nyine agiye akorana nabo rero no kuza gukorana na Mbappe na Vinicius nabyo kuri Jose Mourinho muri navuga ko ari mu myaka ya nyuma y'umupira atoza byaba ari byiza. Ikindi ukeneye gutwara ibikombe muri Real Madrid ukabisikana na Vinicius birashoboka ko abona bwo urimo gusa n'ubisikana n'ibikombe nubwo rwose atari ihame wanabitwara atanahari, ariko nanone ntabatinya kuvuga ko nonanga Real Madrid ifite umukinnyi mwiza witwa Vinicius abandi bakamukurikira. We na Mbappe, Vinicius na Mbappe bayi bafite bakabasha kubona uburyo bwiza bwo kubana neza bakanakinana bagahuriza hamwe. Bano bantu bashaka gukora ikipe buri wese atinya atakwifuza guhura nayo ni nayo mibereho ya Real mu gihe babasha gutanga umusaruro kuko buri Madrid no ushobora kuvuga ngo ko bari bahari bakoze iki, ariko waberera mu ndererwamo yagutse y'ibibazo n'undi Real Madrid yari ifite binini binarimo nyine kubura umuntu wa nyawe uza kuza kwashyira mu kibuga no kubaha inshingano. Ubwo bivuze ko kimwe mu bibazo byari bihangayikishije Madrid kuri uyu mugoroba kimwe kirabonerwa igisubizo kuri uyu mugabo witwa Vinicius. Hakurikiyeho rero kuvana uyu munyakote d'Ivoire mu ikipe ya Leipzig bakamuzana i Santiago Bernabeu n'umugabo witwa Yan Diomandi. Diomandi biravuga ko ibiganiro bya Real Madrid na Leipzig bishobora kuba byagezaho noneho bigafata umurongo bikarangira. Uyu mugabo arishyurwa miliyoni Leipzig irishyurwa miliyoni 125 z'amayero, haziyongereho miliyoni 15 z'amadons z'uduhimbaza musyi. Leta bigwa muri miliyoni 140 transfer yose. Niko tubyita ubwo harya agahimbaza musyi. Azaba ari mu tuntu twinshi harimo buraha barimo n'udukomisiyo ku mpande kubera ko n'imishino bye birimo abantu benshi. Ariko iyo umuntu ameze gutya mugomba kumuba iruhande. Mujya mwibuka ko Campbell mukaryaho nawe muri Rock Nation na Levant izaryaho 20% Serum kugeza kwa ko ngubona n'icyatindije transfer y'uyu musore harimo aba agent bambere apana Ale Maxime Gradel bambere bashaka kubona amafaranga bari banze gutanga ibyangombwa bya kera nyine bagize uruhare muri development y'uyu mukino batinza igura ni Ale Maxime Gradel rega wagira ngo yakuriye Burundi wabaye capitaine y'ikipe y'u Cote d'Ivoire harimo nabo muri DMA Academy yo muri Amerika yamufashije muri Amerika cyangwa kiri muri Cote d'Ivoire hose ni wari umufite mbere ko angana n'igi usanga atazamo ngo mutoza mutoje ngo mubana muri Cote d'Ivoire nawe ni ako gakipe ucepana umutoza ako gakipe abarabaye bona ko kagomba kubona niko bigenda nta kimunzi ya 23 se muri mu kintu cy'umusi ya 23 ahari hose yanyuze yanditse kereka ikipe baratijwemo gusa ariko indi kipe yose yigize kumukoraho akagira amasezerano iryaho ubahara agakipe ko nuko Divari kazaryaho cyaje muri Amerika niba agakipe kamufashe yari mu DME Academy kazaryaho ni naho Levant ubundi yaje muri Levant nayo iryeho ateramo sezimwe nka 5 y'amayero yabari ibihumbi 500 by'amayero ni nka miliyoni yarayije y'imyaka ingahe singuye yari Maxime Gradel ati nanjye boro nzamuryaho uyu diriye dore nguyu Maxime Gradel yani Diomandi arayakorera ari umukinyi agiye gukora ari umu agent arayarya Diomandi ari nk'amakipe arakiza abantu benshi agiye kumurya kuko muri nka Madrid impamvu igiye guhendwa nukwera izo ntuza zose harimo ruhererekana nta mwana ubona agakipe ko
ka 13 buri nako kararekereje numva ngo ubona ka 13 kubera guciye mu maboko gusa atagukijije waba urangaye. Gusa ni transfer nyine yavuzwe cyane ku isoko, nekereza yuko kuva mu gikombe cy'isi ate na Real Madrid aho yavuzwe hose abantu barahibuka. Finally kubigiye kubirangiye no kureba icyo azaprovinga. Nge ntekereza ko ari umukinnyi mwiza ufite impano iremereye. Ibibazo byinshi byagiye biba cyane ku giciro aguzwe, ariko nanone ngiye ntekereje ko abakinnyi nka Dembele baje kuri 1